Even I thought you are the one who taught Badu Kobi how to do some rituals, drink humans' blood. And now Mr. Beautiful ko interview. And I ko resist asem we yaba. A that baby and crofoka ho asem. Sha Mr. Beautiful. Why nyadio? Saudi pen monyamo. Say Prophet Kobi no muja. We ko tune ba efu. Mr. Beautiful why nyadio? Sasem we ya obeka ye emfaso bi eni so. What have in them be affect Prophet Kobi? Because of one person. Who is that? Owusu Bempah. No. Adia obeye time. Nyansenim aniwu enye. Ebusia prophet Kumchacha enye ni buofu enewie ne kasa woka ni nyina agina eye Mr. Beautiful interview okoye ya wo chire mu se eye Reverend Badu Kobi ne fombo eni sesi ayenti ni din nyina efi Rev Owusu Bempah. Boy na no de onye ne nantu bi o megina ho no catch on telephone megu asori megina ho no catch no so megu asori Wan kaza Owusu Bempah o catch wan catch Prophet Kobi ni megina ho no catch no no waguno o se megu asori no waguno and o start here Prophet Kobi no muja we ko tu ne ba efu o so won ben Prophet Kobi ti say dia meme ben na obi kasa asam we che obi di nechi nipa oye nipa bonefo we wi ase pa e wo Prophet Kobi na life e yo so for Owusu Bempah me na me kan ye beautiful de kan ye ye wona woka. So it's your own word. It's my word. Nipa oye nipa bonefo pa we wi ase e yo so for Owusu Bempah. Aha, let's talk GH rumors. And any first time I pop into my video, make sure say over subscribe. I'm a menu click a notification bell there. Any upload be about sabit me can wash share my fabrication. Your Facebook as Let's Talk GH rumors and your TikTok as Let's Talk GH. Make sure so be follow these pages. Any comments be I want to be there or comment section or area mommy. And rather Let's Talk GH here the so must say Mr. Beautiful Clement Bonnie Ako Granty interviewer interviewing you or revealing secrets about a yes sofu Owusu Bempah what you must say a yes sofu Badu Kobi a yenti ni dia se se ni dia kofom nyina ejina eye Reverend Owusu Bempah so and yes be our story no share na wan hwen so a wo share description box one my link no ewo betimi atape so no akohwe full story na wo de amame na ebusia enu enda nche no after say Mr. Beautiful kan ni nsem ni nyina ye nyina ye be kaya years back enta wakakra eba between Reverend Badu Kobi and Reverend Owusu Bempah ntema Reverend Owusu Bempah ko granting interview ko kam mo janum kura mo janum bi ehon semsem ene ebeye nsem bebre wo media ne. You took Badu Kobi as your son, and Badu Kobi is not correct. Badu Kobi, I mean, he's worshiping idol. So I thought you are the same as Badu Kobi. Even I thought you are the one who taught Badu Kobi how to do some rituals, drink humans' blood, and so forth and so on. About open point, drinking human blood. Or catching me blame. Maybe Saturday. Say na o feel say men so me no nipa moja ni bi. Eno nti na me ye ne enemy and wife kura enemy. Eno nti Sia eno ni nyina ka ho bi na sisi Mr. Beautiful so ekoka de okan yi. Na ena no pai die eye prophet Kumchacha ene ne buofu yi ankasa. Osi ehu ihia. Eye nhwehwe ni mu ana Mr. Beautiful aye no. Sesa mre we ya anka ye hia odo no mo obekika kika sansem we nyina. Menu ye beautiful. Sofu Kumchacha meni woni program. Me kan na nsen ya akoyi a waya ne ponku. Ati so obi okoso amanten alalat. Aye Nicholas wo mani ye champon kora ne wo benya ntokwa. Me kora me be kan bi at the mount meni woni program. But Mr. Beautiful, one year de baku kora. Sa wako we interview. Now we do Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah. And I would didn't call you interview. Shall Maminka Saman Chalo. Bible net that one on Matthew chapter 5, verse 9. Bible say in Shira and Opata 4. Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah. Anyone ba aye Papa Badu Kobi sofo pani Badu Kobi sabe one issue yi ebaye is almost by 6 years 7 years akura makan 7 years 6 years akura and 7 years achomu de da
ama me sofu Kumchacha medi adanse yese tama me maami wuye awo mi kuro machema pedwa baye 4 years a etwam eko 5 years papa Badu kobi baby ana Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah baby awu baye won chia won kama awa yie na se ama ye fefefe ama sabe odokobo odom atwam ko na nsen ya papa John Mahama ato ne nsafre asofo mi wo obi man kontam de sof Kumchacha but mi wo obi ama Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah achia papa Badu kobi ama papa Badu kobi nso chia no ama wodon akobo wodom kama pa na ye dan na sabe asemo atwam be 6 years 7 years our Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah ane wono ane ba osofo Badu kobi ntam. Why now Mr. Beautiful why now once ya woni ma bi owo amoya ya ne moye takra wojam na mudi koso commotion sabi asofo mpanifo yi ade wodo abodom aye den asamba ye 7 years and now Mr. Beautiful ko we interview and I ko resist asem we yaba eda babia nkrofo ka ho asem sha Mr. Beautiful wanyadio Saudi penimonyamo Saudi pedeyo I don't know Mr. Beautiful wanyadio sasem we ya obeka ye emfaso bi eni so we you can baka say you totally badarash sabe and na yan kan say Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah and na ordinary support na kuma ani di bibia be ma John Mahama na fe na sabe Mr. Beautiful obe kosu commotion ebe kika sensensem we wanya de aba yeto ye no hwe sabe yeto ye we sabe kura ni MPP fo ko opposition no obi apre the party obi apre the party come on sabe ye ka dwumaden a ene won wa yi adwumaden pa wa abato wo mu a sofu Kumchacha ameti we uyi nipa miyenu ejina wa na uyi asofo miyenu jina wa ebi amema ni kan ameto so miyenu what you said bisabe ku Santana na bisa adwuma amabo OKFM na ko social media adwuma amabo me na mejina OKFM eken se John Mahama ebedi president kura na man ko heaven na mepe me na me ba social media ebebu nkotodwe eken sem fa John Mahama ho sa pass bi ensem amaka malekuku me start ya me ka John Mahama asem presi John Mahama etre nyuma pa wo ye it's almost by 4 years woni ma taxi amanya woni ma tata ya tata me woni mu tratin se aba me so but John Mahama ewi ni ye no sabe me mfa magie no monyam ameka se so Kumchacha me na me yese na me yese dabi eni podu ba ko na ball sabe dia wo hye a wo hye go no eno no kwa ne yede no monyam ma no yede no monyam ma prayers ni nyina that Mr. Beautiful once my body in 3 times sadia na wo be ye no fa so ni so sadia na be ye no minim se no monyam po bi na wo be pe so pese wo keka sofo empanifuo ni tibomo minim adwen ko a wo de be ye sa if you say I don't believe say Papa Badu kobi I don't believe say you obey and nani beje woda adan na asem koda mo men koda adan na asem kowu amu menwu adan na asem tofom amu men tofom na mu kosu say commotion that is why ya ema wo person di panyina hu say Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah why ya de boye ni ama ena dia Mr. Beautiful be ye no hwe ni ye wanyade
na we no me no ni problem ti na me kyerɛ ma dwen kyerɛ wono saa de a wo bɛyɛ ɛtan nyansanim aniwu enye ensɛm a yɛ Kumchacha ɛde ama ne Mr Beautiful ɛno no one ne yɛ adwen ana one ne ɛnya adwen any comment bi a wɔ no obetimi ɛgya ɛwɔ comment section wɔ no adade na media no so ɛnya asɛm ketewa bi si ɛnɛ egyina saa secret na Mr Beautiful ɛde ba ɛyɛ mframa mu no ɛda so ne nam baabi a obi ɛwɔnda sɛ nsɛm yi de emu edu yie mede mani edi akyiri any update bi aba me de bɛbrɛw na meka wo sɛ your Facebook as Let's Talk DH Rumors and your TikTok as Let's Talk DH. Mr. Zobe follow these pages. Medin Edina Neke Santo. Nakram.